banget serasa gedung mau buyar. Kita tampilkan peserta kedua atau finalis kedua pada malam hari ini, Zaskia pada malam hari ini untuk memberikan tampilan terbaik. Inilah untuk kita Zaskia. semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dewan Juri. Selamat malam para komentator. Selamat malam tamu undangan semua. Sae mada madula pampurumbaan mada malao dirasa makalai ralau ngupa diru morirawogo Rambe wina akena buit kone rawi panen tinggahi do di mode dulaku akena wa uramade ake malam satando indai na rumah pambarung bereng oi madaku menangi oko kudo di mode ake fotompa ilo akui padi maloi ku malingi ake nawau rancangga ade malingi wati wau kutaba Rambe wina ake nambuit kone rawi panen tinggahi do di mode dulaku ake nawa uramade ake malam satando indai na rumah pambarung bereng oi madaku panangi oko kudo di mode ake fotompa
Amma ina kuwa uralao Laudulla cumpu di madam bali wali Cinara angi dawaran di mainga Simpa mumbei nerolokosi di sambia Di taru mampa di tekai kurima Mabantu mada Bama ina kuwa urama de Mori mapa isi di sambian lokonde pe O rumah di tempat di tekai kurima Amma inari culalo jawe amaruma Kese kumami di tawarando masamada Ngadisi ai poyai madaku manangi o Katio si tandamu samonto ceiro tundumu Tanpa di kai kurima simpana tahu mori kese iwekiku Taru mampa di tekai kurima Mabantu mada Bama ina kuwa urama de Mori mapa isi di sambian lokonde pe O rumah di tempat di tekai kurima Amma inari culalo jawe amaruma Kese kumami di tawarando masamada Ngadisi ai poyai madaku manangi o Katio si tandamu samonto ceiro tundumu Mori kese iwekiku rumah Amma inari culalo jawe amaruma Kese kumami di tawarando masamada Ngadisi ai poyai madaku manangi Katio si tandamu samonto ceiro tundumu Rumah di tempat di kai kurima simpana tahu Mori kese iwekiku
Zaskia dari Woha pada malam hari ini Terima telah kasih. menampilkan tampilan terbaik menurut kacamata.